Another malaken yamka na diale content ba rwani lingwa seme ani biya kamal anda maduni chang kod nyamle no rights-ni an wale shanga wero kapai bangwan ron kina dangro wiri jen dangro wiri diech ban writing content tuɔɔk kwi siasa ke kwi politika ke kwi community ban kalinka jen lerme and most important of all ban right ke kwi dakring machar ka do badan en cha yen keje and man gor kono longon ban lingwa seme ke jen lerme wale bana racha kamen paino kiri poda paino ngono chirieng machar jejek kenetin kon atila lawyer ke kinir konen baje look banje linka jan jome akan kono niam mi jiram jidita ka no online tv channel gore jan wojin der subscribe to the notification bell der je trying ko mi chete ko mi jidin mi shibare da shu amala shubu ke jikwas dana pailare chuje peru jin wojin belerame bi nyane ko ken ko chuje peru bo no jin bi char bi jatu bu gwasamo ka kor ke mi chiler chijeling ani chana jome chana jelinket ka jawon chalat gwasame en walle ka shanka waro ka pai bangwan ron kina dangro wi de jan dangro wi de diech dr yang ma cha ten durgon chalat wo jen shibon andan en bichon ka kwide gwadan waje luktin wache ka chubun walle dora dan te tin rewi ka juba ka capital city dung South Sudan ka jawon chalat gwasame chalat wo ne ala first by president dr yang machar wajen chaji kanu take a pal point alo point de polle tele riek ka jawdana chalat kejem wajen roche agwa wa tele michirode ger kaja ka kan korfen dang ba kalditi tite reti jenane wa tele michirode ger point de polle darwo kan ideal content dier ka kwite ka dr machar taye chaji yen keje ki taye dan ete rerika ka jeni me kwaje yen kim yadit ka chanyen dang rewi de bakel no ka pai dok ci kon diala ngaje no jente rerika ka chuje long wad mi cha telefon ga cha nang tin dore watel je piu ka dore watel je karabe ba antame je jojen gwan wonene dakring machar chala ramimo mi cha jek apol poinde tele jere ka ta dan en chalat keje ngai concentration dan ticket dakring machar no tere rika gwase dan boraina ka jiri podon pai no gwata memi bokulu nywa ka yekelema cha jega no take condition magwa elde da ki pal point de tele jele rek changa kel ka ta dan chalat keje wa tele jerek a chana madan ele rodo gwase me chanje kulinkel dakring machar la situation dan teten ni me kwaje yen ka chanyen dang rod bakel ka pai diok ron kin dang rawi de jen dang rawi de diech no jen jaje yen dore te kaw sares gwade yanje ka kwiri ka medane chituo ka nasser bariyang machar kana yen karwada cha yen kel kenetin kon tila jukum spele ayo cha yen kel kene potkang cha yen kel ka doblam cha yen kel kene tuman ko kendo shop ko kur titere te jena tam du do reng machar kana yen ka blue house cha yen re duare gwad mi cha tiger division cha je la to duare ke dibamni ashanga barar ke da rar der jenen ke ken korpen damba kelati kana jawon shu kum mrai ke kirma yadit ke sel ke mi yadit inono che reng machar che la dore jen gwadana che yenten do reng machar riang machar ci kon ngaji no jen charge ke murder ken treason murder lot ken no jen wachana che kaluch treason o jen mi ci wa against government ke ci ko mi ci de banpin chagu jen o jen wache go against government kirmi yadit so ko kuje mo charges nititi ke do badan en chalak jen wo ba kal nok wi de ke wacha gar yaleka en milen na me ro de ke atakure dan ci tuɔɔk rei wi kan nasir me ci tuɔɔk rei wi kan nasir gwate ci Nuer wai am chicken yin ka SSPDF gwan mi sha de ni SSPDF cha ka ju ka doran chal ke wi yara du ka chune tin wan lum chu yeken chu ka teznen ka gwase dan chire me ngai kone me chu kor me chu to ka jo chalat gwase me wa dr machar ne kon la supporter ka kine kon shunkel ke ring machar lat ke no dr machar tele dur mi chalat tin kon lat ke kwide wa ke allegation ne ken na ke misplaced and misleading information kata dan lat ke jen wo jen che dur che lat ke jen tele dur mi chalat dr machar ashi kuma spele ayo tindi pin dr machar kala do ne ring machar kan roda mat ka kore dan le roda wajen chedil on je ban wo point de kuma SSPDF de je lok gwade dan me che kor me je tokten ci kon dia la ngaj me cha kuma SSPDF me cha kemiet Nuer wai ami gwan mi Nuer wai ami ci karo je no de kin yadi dere SSPDF dere ko jo ko dere unify force dere je no mi shwaje loga ne tin konti la kuma SSPDF la kin yadi kan je no no cho kor mo cho ten me ci kor me je tok
eno che to kam Nuer wai ha mi ken de ni SSPDF eno mechi de ni mechi ka gagre torbilen wana mo chwa ku mespela yo chwa ga jogono yen gorjen obia Nuer wai ha mi bia ka kapchong mechi ko ken Nuer wai ha mi en Dr. Machar poinde eno chwa jore me chala chwa jenok en wana mo chwa gorno ba de ni ba kanang no ko kurun wang me wa de kul nang ken 18 konti la ku SSPDF de nang re wi ke juba chore kyo nyo mo to ko ci kondi al mechi ro de la chan je chunen ano mi chikoro rara chaka na gamani general ano ka chirine ko kien tila dini ba chikiliu kan both side Nuer wai ami amene SSPDF shina chikiliu tin but gwade dane nakana tin wirianyal ano kanasir ano chikiliu men GUN ne te konte be kare nyal te be na bela rescue team tebe ano chukor mo choto gwad mi chala no wa misunderstanding ni jen te gede nje chima yot and then you can yot gwada na te dini tin wa chukor yoto Nuer wai am shukor mo chocho ajeri pore dan e chikon ngaje no chala ne ko gwase dan but ka kore me chana yang ai gwase me chikir mi yadi checho guje no okay ante mereng ma chargen te kene ko na chal ke Nuer wai am moni ko me dan ke 2013 chikareng ma charge kana lok ka kor ban ngai kondiale me yan ke dobe barnaro dinge jere wi ke juba ponkir mi yadi chaje ne ka changwal dikan changwal bakel me chalat jalade wonene kur mo kur kam kuma karwade kur kam ring ma char ken kuma no chona jogono changa wel di ken changwal bakel tel mi chale jal to kan ka tabakel grunwang awena ka tabakel ka wadar ajana changa ramaton mu gor ken obijal chona mo chojere aleka chola no bane dial kontu nyon ko wit ba ka gor ban me chi to gene cha Nuer dial titre we chwaga target e de ne ka point en wudi shal ka me kirmi yadi chu ken Nuer ken ganak ne shop ke 25000 ti chu liu re we ka juba wazi dane chi ko to ngai konte konne chu ren lat ana mo karwade kan kirmi yadi kana bel kaje kana blem kaje me chi reng ma char me choro da bar re we ka juba chi kon dial ngaj te jien chu chu ngoch dalyang Nuer kaje chwae chu lor dobe lor kaje chi Nuer wai am chi kering ma charge kan chi rescue ke chi kan lor gwade dana chi wotin no ko to kuma kor chi anen bokim yadi chela na kor entama they are pursuing Dr. Machar and his forces chi kone diala kon lat ke kim yadi chi kona ngai dio jangai kone so kan Nuer jeno gono de ka benang ne dor ken ka jeno cha Nuer cha ka nak re wiki juba so den ala wo na ka villages nitin ko ka village dan tin Nuer gitin chi de lot chi Nuer wai am shu kan chubara ajen melen kona tama lat kirma yadi den wo ne de te ka handar nga te ka handar kirma yadi chi kir chi paro jeno ne ti ke civilian ne pure civilian te la gangana rodien lokane ngum bi chi ka reng ma chari kan lo ka wal na kan panken kan de ko lan Nuer ko ngai ko ne reng ma chara Nuer ko jen chaje target ngum der lat der da dilga so mi chit kan me chi ro da lat kir chala do reng ma char tika kel ken kum SPLIO ko ke kwitu ne 13 mede ko lar no en kir je target che jala jen mena kan wer chu mena tama rai wich ka penal kan jongle ke United State do be da ne che ko che lat ke je ni ke jen 2013 ngore still up to now ko no ku ga target so Dr. Machar rami mo baro rai wich ko loko kor ko me ram no kor ne chi dio je chi juba chi chaje dubat kan no che lar no na jen so mi chit kan mo chagu je no men chala de kin mi yadi che chong reng Machar me rami mo te ka tet ka kore da na chito kana sar dia waje de che chero da martin che nyin ke de ne SSPDF che Nuer ga backup la Nuer wayami but ken jalat in state che gor je no backup facilitate ano bane ti ba ke evacuate kana sar ba kana ngre which ka juba me shirek che mo je chutere che chuto je ndo be da ne to kor ka je na mo ne so murai kon teme cha Dr. Machar cha je ku yen yan je ku ke politic chaje yen ko jen dong ram mo chi dur chi dutel dur mi chi dur ala jiwi la kana gwani chang kana kon la dine so ko chi ga gwach chaje de latwide in wo ramadan en te dur ya de man talk so raina murai kone an dola wala man chalat ke ku Dr. Machar chi lawyer ke jengone wachi ga ben ku Dr. Machar dor dana tetin ke dore wachi ga je ka chi ga rai ka je lo bi ka lim ne chang dan en ba Dr. Machar ba je nang gwada dan ba jo lukten ke ka court ka jo dan chalat so meeting den wala chala meeting mo gwa anyong biya captain meni o biya ngaje no Dr. Machar point de pole ka ngoda raje so te ka jo ba diriet ko rami mo ngaitin ko na lat ko rodien de yena me de yena gorno de yena ngach ka ta dan en chi Dr. Machar eno na charai kana wale ka cha jigno jen point de pole
neri kon tiga riek tinde kon kalat kum kir mi yadit ko men lat kene wa injustice okay ko ku kan system mi je ku kan le use ku kering machar ku kan le miet wo kan re kumaka amene dia la kon tekel ko ci kon ngaji no jen charge lel charge wo ka kwera by the way chala ngot ka kwera tem right now right corner ci ka kwera so ko kujamo kir me lede shi mo gwa mi je jagano be so Sudan ba wo re kore question one na mi waring machar waje jigder ngum bu togre wi ka South Sudan what will happen mi cho to gono charing machar chaje miet gwa da dan in chaluk chaje luk ngum bu to kring machar ban yedil ngaje gwan wone ne yin dar machar bala riek mi direlong aka chamal che jemilong sheta right now tilinga gwa seme ketin gwarke anete konti la deni SPLIO right now akane telemishal ke baring machar baje luk you know can all the charges ke baseless ke wrong no ko joran chalat chani konti la Minister of Justice ka tai dane chi roge Japan chagu jinorek by the way dung ring ma char cho wi mon tem ko jendan len ke ne dial wi mon lat ke jen ring ma char che dur che lat ko jen rami mo chi mat ken Nuer wayami cha nga jene dial wi mon Nuer wayami pankien e ken de la civilian tele ko office tele ke base tele ko gwad mi tiket tele yodo kam ke but la je koronian gwada na cha Nuer cha kan nakten mi jira mi ci ben ka bom tike jimo Nuer bu gorno bi ka bi yar bi ka benake bi ka la de jek so ci kan de no ngay kon me dane to kor ga jere wiki juba right me to kor jene ala point jenen kirma yadi cinaro ga jene kenyam cha ji ko no de indi tie ke jen but chen no even General Doblam a watch writing Ramdan and Lai spoke person ka kuma SPLIO machakulu yenta makane Dr. Machar jen charwaj kananga charwaj kenne net kon la kuma kirma yadit shi kan ga jogono de please go rejen wo bianeti ti netin konti la deini biya ka wuch rei witonga mi biya liɛŋɛ mandan latke netin kontin la de kolaro net konti la tela civilian rei wichin winimi but ken jenok so ngai kon mandan le rode me chala den point General Dobla men go banam bala charge look charge don't play cha look kir che jodin che jeling en me chala dolat ke che goro let la jela den kir me yadi so me chit kana me ti dia lat ko dina tame e kir te go e kir te gari ko jaram dan logo bi mal batere be ben jaram dan logo bi na bu goro den mat ko mata made ber simple long ne dia lep ko ne kir no ala ro mala be bal logo ngu logo mal ko jen goro jeno be reng ma char be jogo ka jome chala da kirmi yadi dio je yendi al ngiki in dana chala da kirmi yadi de jenena a jeni michit ke 1991 chen goro no brother repeat ke 2013 mero je ga changa waldi kan chen wal bakkel me nak nuare rewich ka juba chala da no michit ke me dana ci to kero do bunyo lonyo a jene ke ne dialati bana ka kep kan group yen en chaje ngaji no chen nuare che ga nak already kwar mi ci decision mi ci da me ci jemek ko dio jelen gu ke video nitin kon la da jowda chianga ni ka jen mi ci ron mo ke bi ni de ni raje roy ke je keliw gor jeno ban wer ba nak and then it happened jen wer chek nak cholen wer no ken criminal wer ken di jek so ko kuje mo mi ci ka 91 charo da bunyo ko mi lo jarode how come ken di tidi lo na joko ke 1991 ci ni di ali ken na ko men wer panket anga makaliw wer ci liw but no one is shallow case story a becan rom which I talk at him 2013 to talk then it is a became remember bo made an a talk then what against me to work at 2013 to learn work pink until a pure noir because you can go no they can let they can team channel but young busy rom can 1991 kayen weren't corner qual nego at 2013 kayen were a neck go what they chew but no to con correct dan jene la kon wania perwi la kon aguje no we are good people so you can remember but gwanteran te jam no go be kon be dunan be parwech mite ko mi to la kana jike longo loko kon di jek be kan goro de ko konak ibe na ngode right kan 1991 pel kan ochi kana ne ke 2013 so ngum larik dunian were gorian mat name appoint a disease itself jin me logo neko mi che goro no be chonka neko jin ti ke joy point ala chungdu ne ku cheje jako jira meje gangani ne ku ne dia lui mon la ne kila kene kena gang ban men chana borom jenene mi ram chi meje la of course kon be chonga je bayane min ci gan chande chonga ram len meje ngwen ram len mi len magwa me da rek ma char me we ke juba
che ko juba ka tede che jala ma wa but ko jan charge pressure ka che no gono bi mal ben che ko le jien a do ba dien me de jawlar ka jen o jen me de kanete ka ko kono to tene dana ko influence di ka te ga juba ka che no gono ba to kura ma dana nega a do ba dien ram te kare e kirma yadit ko jara ma dana ku peace ku jele logo no ba je implement riek machar mu kana lat tere dial chakalat everything chakari alekan wo de mal darben balunga lokira kire no akira na me chabutuok akira na me chaje bulalet ko kire gujiro no cham telmbalat of course mu yene to ja remember charajan kirmi yadi chela do nena me ba 2018 peace agreement me ba jakula tan ki ko kor chela do shabe mun tuok eno ba mat ko ne riek machar kine be mun let kel these are his word ajana chang ba ja tan 2018 peace agreement me ba jangar chala de makilwet chala de ne diala ko kente la jang tere kel ke kim yadit kan chikan belet kel ke Dr. Machar. And here we are right now right corner batin corner chala riek machar riek machar che dur che le riek machar mi dur mi chiri ala ke kire gente ke plano ko banwari be kanak ka do mo do en ka do ban chunkan kel ke je ke riek machar so na me de kon dial te ke ketin kon lat ko rodien wo nuari we are innocent at this point but cha gor je no kon ba konak. So they can remember. And no tadan kel, no, very important. Minyin kon ke kirmi yadit, chikon nyinga je lo lokone, but we are doing self-defense la larke. Ku kon defend rodan. So dene chuan kel, kadwo badan en kwane kon kwane gaje, nene kirmi yadit me never kon gwasamo, karien yale, ngumi chana lel. Entel mi chalele, men no politician tere wiki juba ngumi mi chikan lel, mutring ma chate gatijena. Tel mi chalele can nothing. They contribute nothing. Right? But right now michna beno baring machar baje charges chicken beni ala no ring machar a chai kije a yan kije no ko no ring machar a kwa yen chicken go rote ga mal deben cause yen ring machar ko benefit along you know ngai kon diale ko ring machar yen de ke tare katijen ja ko ba ka nok bigiti credit ka kum kirim yadi that is the reason but man balin gwazmen tam man gor kono long bane ngaji no an walle ke chang waro ka pai wangon ron kin dangro jen dangro dich charing machar no cha no cha jako baje depend alo yere ti bombom tingan mandan letkena so question dan no ne man bu kono ngai kondial mi je to kono charing machar cha jigder what will happen kaso suda ke before that what will happen right now right corner. So jo me gor jen ode jen link ajen gwadan bane pekten me jiram jidid gwase me ka Nuer online TV channel gor jen channel je support be subscribe ke bi notification bell be to anyan be atakamal bye bye.